अहानब तेंतकपोइना थकटब फोंदोक्सरी YDA Young Development Association कोइरौ थोंजु AC की मैकेदी केंद्र की MLA श्री थोंगाम बिश्वजित सिंह Honorable Minister Agriculture Forest Government of Manipur na थोंजु AC की मियाम अफबी इसिंग टेप वाटर अमुक्त फंगद्रिबा मफमसिंग यावना केंद्र की मफम अयामबदा मरांग कायना युमथोंगी फंगनब होटनाबिदुना खुदोंचाबा पिबिबगिदमक YDA Young Development Association कोइरौगी मैकेदी Honorable Minister बु हाइनिंगाय लेतना थगसरीबा YDA Young Development Association कोइरौ 5/12 थोंजु Manipur Top Channel की मैकेदी की मरुएबी ई पाउसिंग म्यामना थमजरी अहानबदा पाउजल पाउसे की एडिटोरियल म्याम स्पेशल कंटेंट मोने म्यामदा लखुसरकान अहानबदा थमजगे लांजेनरीबे सिंगना मयुमदा हंद्रीबा फाव संति हंजिले हाइबि यारोय Manipur की Chief Minister नोंथोमम बेरेना लमदम असिद थोकलिबा इरांग असि खरा सफरे लेंगाकना सारिबा Fabricated housing the imung satret lom hongzen wa hore ahen bayum lising taret amasu saduna lanjena duna relief camp the lady basing santi oina leibi yana ba center di aya ba pirakle haina phongdokli buapam asi lanjena duna relief camp laita ba mioi sing di ta bada nungai ba forum basi lenga na miyam gi tamang aphaba sakot thorang paikhatle haina khandaram basi adumapu bayum mai kai maina tumna sakraba maral mathum tansinduna leijarama punamak Hundokuna lenga na saba relief camp da leiba haibasi nungaiba madi santi oina hingmani haina law yaroi lan manung asida yumgi imung manungi setmilona madi masa masu singki mahai masing tambagi lamda mangkhriba mayamasi sahi amaga makai hengalakabani lenga ki maikaidi lanjena duna leidiba singasi masa masa gi mayumda halanduna mausa gi punsida purakna bohona bagi mahuta center lenga na yum kaya sabiri haibasi tabada sauningbadi Laira nukningba mioi kya su yorongani haukiba me ahumdigi kuki narkoti arisingna satharagliba tongan ba lengak tanbagi dimana sida center lengak na susatna riba kulai paibisinga sibu laksinduna irang asi ingthana na bohona bagi mahuta ahoina dum sahi kya digi nuksi sanana khundamina raklaba phurup kya kauduna wari sanabagi mingda hu kamsilabra habigi singna busu phauda banati Sanglaba matamashida BJP na lusing lenga asigi lusing liba Prime Minister Narendra Modi na Manipur laktuna thokliba irang asi lusinabagi mahuta malemgi tungan balebak singda thokliba lan sing lusinanaba satliba sina karamba wahanthongno Manipur asi India gi manungna chandrabra natragana Manipur khundaminariba kanglup sing amaga yingthin handuna masetana thugaina bo hotnaribra haibisi khandaba ngamaktre Challiba thasi ki taraga mangada Ministry of Home Affairs ki miyang makada Manipur Legislative Assembly ki kuki mitai amadi naga MLA sing kauduna santi gi wari sanaribani haina satakiba mifamadugi warep miyam da khangandri mifamadugi warep lauthokpagi mahutta wari sanabada saru yakiba MLA minister singi marakta nakpak tan handuna lenga asi Masya tabago miyam da uhanduna thokliba lana sikna thaina ba center lenga na honari we MLA singna masama sagi right sing nupa thona thabak tobagi mahutta social media da madi pauksi singda phajaba wahai kya phongdoktuna lamdam asigi miyam ko nga honduna lakli miyam na ko ngaubna lenga sigi afaba purakani thajadi sai kya miyam ko nga holaga hojik BJP na paliba lenga asina leiba ngamki dori Miyam gi apamba made apunbagi saktam ngakna bohona bada mihut ama oina thauna fana thabak toba miyam na ngainari heba paujal pausi editorial miyam na thamjari makhasa tharak poina to papawmana Manipur gi irang si nakalani maki miyam na makhata na sathaba pamnadre Irfan Manipur gi irang si nakalani maki miyam na makhata na sathaba pamnadre athuba matam state amadi center lenga na peace dialogue satafam thu I haina Mumbai the Yumpham Oiva Center for Study of Society and Secularism ki Director Irfan Engineer na phongdokre irang asigi matana Manipur Press Cup ta pangthokiba paw gi mifamada Irfana nakal ani gi marakta political dialogue sathabagi mahuta grassroots ki thakta horaga CSO yauna level khudimak ta yasinaba purakpa sanghaki magna makha taraduna center asigi fact finding team ama semduna haukiba kumja English singaniga kungo homdogi November thadagi irang asigi matang da nakalani gi miyam CSO academician yauna miyoi kyagi wari sakre haukiba khongsata
टीम असिना इम्फाल अमदि चुरचांदपुर हांगबो रिलीफ कैम्प लेदिबा मियाम उनखरबा मतुंग अमुक था असिदा अमुक हन लाक्तुना इम्फाल अमदि मोरेगी मियाम उनखि हाइरि नकल अनिगी मियाम उनरबा मतुंगदा मियामना इरांग असि मखा सथबा पामद्रे हैबा असि खंगमले पीस डायलॉग सथबना इरांग असिगी वॉरेशन पुरप ngमगने नकल अनिगी मरक्ता खुद थानबना कैदोंगैत नुंगसी चानबा पुरप ngमलोय हैन फोंदोखि सेंटर असिगी फैक्ट फाइंडिंग टीमना स्टेट अमदि सेंटर लेंगाक्ता पीरिबा रिकमेंडेशन सिंगी मरक्ता रिलीफ कैम्प लंजेनदुनु लैरिबा मियाम मयुमदा हंजनहनबा नकल अनिना सिजनरीबा खुलाइसिंग थादोहनबा इरांग असिगी विक्टिम ओइहौरबसिंगी जस्टिस मपुंग फाना फंगनबा हाइबनसिंगबा वाफमसिंग यावरि मखा सथरकपोइना तोपा पावमना सयोल अमगी मनुंगना मोइजिंग हाई स्कूल की हेडमास्टर हापत्रबदि खोंजंग जंगसिलगनी आमसो थौबाल मोइजिंग हाई स्कूल की हांगदुना लैरिबा हेडमास्टर सयोल अमगी मनुंगदा हापत्रबदि मखल क्या की खोंजंग जंगसिलगनी हाइना ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आमसो की मैकेदी लेंगा मदी मदी लेनबा अथॉरिटी रेस्ट्रिक्शन वाथनपि ngasi Manipur Press Cup की काउब्रू होल्ड पाउमिसिंग उनबदा आमसो की प्रेसिडेंट MTS हाइबो मयुम नाइ महाइरै लुप असिना हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदा यिंगसुलुबा मतमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लैबा थौबाल मोइजिंग हाई स्कूल असि यामना फिपम सादना मुतखिबा याबगी फिपमदा लैबा थेंगरे हाई स्कूल असि की वेबा हेडमास्टर अमा मपुंग फाना हापिदबना कांखोंग चाइबगी फिपमदा लैरि मसिना मरम ओइरगा महाइरोइसिंगदा खुदोंग सादबा किया अमा मयुनहलि लैंगा मदी मरी लेनब अथॉरिटी या मतम सुनब मौन सेमग सगतपीदब मदी येंगसिनबीदबन स्कूल असगी फिबम सुक्सलपनि मांगना मखा ताखिबदा मोइजिंग हाई स्कूल असि सही खरगी ममांगदा मैकेदोंगी अफब स्कूल अमा ओइना लेरमनि मैकेदोंगी मियामना हाइरिब स्कूल असि हौखिब सही खरगी ममांगदा हायर सेकेंडरी की थाक फावब लेरमि हाइना थमनरखि लैंगाना करी करम खुदोंग सादब लैबना हाई स्कूल की थाकता हंथनखिबनो हाइबिसु असबु हंग ओइरि स्कूल असगी फिबमना मामा मापा ओइबसिंगना मसा मसुसिंग स्कूल असिदगी अतोपा अफब स्कूल येंगलगा होंगदोंगनब स्कूल असि मुतपयाना लेरक्लिबा असि मरी लेनबा अथॉरिटीना येंगसिंदुना हिंगत हननब खोंगथांगना खुटकदबने लोइनना स्कूल असगी हेडमास्टर हापिनब मरी लेनब एजुकेशन मिनिस्टर दा था असगी हौखिबा साइसत कुनगनी थोइदा मेमोरेंडम अमसु माहिरोइ लुप असगी मैकेदगी पिसिनखिबा लेरि चयोल अमगी मनुंगदा हेडमास्टर हाबक्त्रबदि माहिरोइ खुनाइगा लोइनना मखल मखागी खोंजंग सिंग संगसिलगनि हाइना एमटीआना फोंदोखेनसु पाउसता मखातानसु पल्ली अमरमदना हौरैबी मय लेकाइदा लेमना लेयंगबगी कैम्प पांगतोखरे तेंतंग नतोपा पावमना लिलोंगदा लैबा मरिसुबा असम राइफल्सना लिलोंग यूनाइटेड क्लब्स समनरगा पुनः सिंदुना नोमिगोब लेमना अना लेयंगबगी कैम्प अमंगसि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग हौरैबी मय लेकाइदा लैबा एरिया ग्राउंड पांगतोखरे अना लेंगबगी कैम्प अदुदा ब्रिगेडियर अन्या बोरा CDR 9 सेक्टर कर्नल संदीप मिश्रा कमांडर मरी AR लिलोंग मुफ्ती साबिर शाहमदी हाजी रामीसु हक्थिंगना सर यादुना कैम्प अदुबु येंसिंखि ngasiगी कैम्प अदुदा मुंबई बेस तौबा सर्जरी ऑप्थेमोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स गायनिकोलॉजी मेडिसिन अमसुंग पेडियाट्रिक्स की स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या यादना मैकेदोंगी नुपी अंगा अमसुंग सही यामलबा अहल कया मियोई यावना मियोई सा कयादा लेमना अना लेमगी खुदोंसा फंगनखिबदा नतना लेमना हिदाक लंथक सुयेंथो क्यारि अना लेमगी कैम्प अदु पांगथोकपगी मतांगना लिलोंग यूनाइटेड क्लब की कन्वीनर सजद बुया मयुमना पाउमिसिंदा फोंदोखिबदा मतम सांगना मसाना अदुना लैरबसिंग अमदि अथापदा सत्तुना अना लेंग तौबा ngamdrabसिंग अदुगी मतेंग पांगबोइना ngasi मुंबईदा बेस तौबा स्पेशलिस्ट डॉक्टर कयामरम कैम्प असिदा सरुक याहंदुना मियामदा लेमना अना लेंगबगी कैम्प असि सिनबनि कैम्प असि नतिजंग काइजंगदबा मसामो फना लैबा इरमदा मणिपुर अम ओहेनबदना चावना मतेंग पांगलगन हाइब वाफमसु सजना फोंदोखि मखासा थरक पोइना तोपा पावमना म्यांमार मिलिटरी जुंताना करेनी न खुदुम चल्लिबा विलेजसिंग लौसिननबा होटनारकपदगी खुद थोंगनबगी थौदोकसिंग चथारि म्यांमार की खा थंगबा सनी स्टेट जुंतागी ट्रुप अमदी एलाई ओइरिबा PAO नेशनल ऑर्गेनाइजेशन PNO ना पुलगा करेनी रेजिस्टेंट फोर्स ना कंट्रोल तोरिबा पिनलाउन अमदी पेकोन टाउनशिप ता लैरिबा विलेज अमदा रेड चथखिबदगी मारु ओइना खुद थोंगनबगी थौदोकसिंग कनखलकली हाइदि जुंता की ट्रुप अमदी PNO की मलेशिया लिसिंग अमरोम हेनमना पिनलाउन टाउन की संगसिलक होरकपदगी सिंगी लमदम ओइना तौबा मफम मंगादा था अमरोंगी मतम अकन मोंग खुद थोकनबगी थौदोकसिंग चथदुना लाकली हाइना
Ben Mau village ta leiba lanjenaraba miyoi singbu mateng pangliba residents amana phongdokli regime gi makai degi su air support tawduna red adu sataki haukiba numit neni humni gi matam asida nungti numit khudingi oina air strike tawbagi thawang sataduna lakli regime asigi makai degi drone sisinaduna Pekon Township People's Defense Force ki member amana phongdokre housing na kalani maki oina aso apan nangbagi sangwangle more town da leiba PDF ki officer amagi warol matunginati resistance ki fighter taraga mari khut thokna kibagi thawdu odur aso apanangle sadakiba khut thokna kibagi thawdu oduna maram oiraga pin lawn Pekon road leiba village taraga tarukta leiba miyoi sing lanjenakre aduga villager khara mari khut thokna kiba thawdu oduna maram oiraga thokpa yadana leidi haidi haukiba sayol mari gi matamasida makoina village asida red sataduna lakli sangi Kareni border parks and offensive sataduna lakli masima ruine junta gi post oiriba min aung halaingna kha thangba san state ki siha sing amadi Kareni gi loikaw du khongsat pangthokhraba matung tarakpada satharakhiba thawni min aung halaingna September 3 da pangthokiba khongsat aduda makoigi territory mangkhraba sing adu amuhana lauksinabigi wafam taksinki Santi amadi tangdu leitaba phibam ama lehanana bokhona baibsi yamna tangai fadaba mani haibegi wafam thamladuna athingmadu thamnabigi wafam takshilakibani Kareni National Defense Force ki battalion taraga mathoin October amada phongdokiba wafam amadadi Kareni state ki gate akan mona khothoknabigi thawdok sing sathari makoina aikoina ising isaw nanglaba victim sing adu mateng pangnabo hunari loinana junta gi troop sing busu takthoknaba lanthingnari haidin su paus tapali marasida irawadi sefong gi makai degi di KNDF ki official sing gi makai degi hiramasigi matangda karigam comment amata phangmangamde hairi Kareni army gi Adjutant General Colonel Phone Naing phungdokhi buwa phamadadi mangna hiramadu matangda akupa warol sing khangmangamdre etegaduna makoigi mangkraba territory singadu lauksinana bu honarakpani haibigi sapsaba panamdi oiramnabi yai dubo masi maru oina junta gi maru oiba nap center oiriba nayeb itawbu ngakthoknabigi damakta mangjawnana pekhalakpa khongthang ama oiramgani haina thajanari hainasu pausida makhatana supali aduga hausikoi mayam pausisu matang sailu sinjarage amasum mayam puna anauba update ngamina sena channel sigi makai degi su mayang mafamda makhatana thamjari mayam puna anauba update ngamina si